paulai phawai tarik nailar ahajar paulai kidukhat kaseng HNYM kilami kansan brum hasurok bantur jai sekretariat Henry kila syak khangno haki pulit hasurok ke Civil Hospital Shillong. Kani ke jingmi kansan kidukhat ke HNYM kalong bandawa thungkam prapo persen haki company ki samla trai jelah. They have sacrificed for the judgment day. Ya sacrifice. Napa kataau kau sebelum tanggal ni yang kita berbuat. Jika banyak tak kebasuk kebasan berpersiaw yang pun rasa mah. Jika kita ada remind since July 2023. We have given time to him 30 days, telling which action will more forward and prepared agitation. Kita ada pertanyaan we have prepared agitation. For this, if you can apply, but till then, it's already 2 months now. Why did July 2022 tak injat masa 1st of July 2022 ngilabo ya ka memorandum su ni remind yang ya kan on the 3rd of July 2023 ka remind ya kan ya ka sitrik July arja apa sisna menta on the 8th of November 2022 wong yang iba lai kendo ya perngis ketrian wong ta this is a very genuine issue wong he ngas tenat kita lagi NGO macam let us examine this matter and we will discuss in the assembly, in the cabinet. Oh yes sir, how much will take time? Well, no, only 2 weeks, 3 weeks. Wow, 3 weeks, it's only 1 year, more than 1 year. There, when I talk ini dia, umat bang ini kelung sah. Ngalah ada kikun kikting, ada orang bang, jaga family. Dua ikut orang semua, orang interaksi ini dia. Bau talk ini sudah makan. Tak ada kau juga sen mata kilok ready deh, mana main tu, lok ready deh. Nomor begini kipulit jangi mata kisu tenat bawa banyak kawang para kesi. Tak ada. Kau tengah kiam bang, ini mak. Ini mak. Amde besok siat kemensiam keselai sar. Mau keselai kemensiam. Ngaptep ke kawan jong pi, Allah don't come don't jump. Rai ini teh diperkat kalau wajib sesalah. Iya keren dengan segi support. Katakan, mentap hilang ni mana esra besar. Kapailah kan jangan makan keren. Dan dia ngomong bukan jumpa. Tak. Kapailah kan keren. Mau. Kapailah dengan keren dan semua. Dan ingin pelong kulit pula siap-siap. Kulit pula berkawan tangis.
Ayam ke belajar. Hang ni kinong hikai beli last year nung ngalasak kawang. Athang sky dang hikini tayo kini kulit di bawah pai ba. Hot kesang mentah kinong dang bang yang lada pikwa ya ke cincai. Yang ni ke asuransi ba ni ukor dah sangat kena ini. Lanu ni tai kena ke implement polisi ke bisnis. Kisah adam kam lada pin perkat kalau ini mulai dah. Hari ini kita di kom kita perkat kalau ngadon para ajudan kelapas masuk di sini kam. Kesai kalau wajib kecak pendriu. Boleh kas kali akawan harga kerdan ke Banangkong kecing duk sau mata. Dak data joka walbang. Atau kamtai nak kecing duk, nak kecing pemiakan kesamla. Kumno kesamla jungi kin snayet snasam. Kumno kin som kurim haba kamtoni nak kamak majok. Dan rai ngasong nglo bai di komisioner. Last year, dak hikni bana ada bikti ke RSS. Ya lawan ban. Kanu kecing. Warki kulir kondang tiba awak surah. Balai yang isang halang jok setiap balai try muluk pan tang meriami bengi surah amlang buat for IPC kata ke IPC ngam susu tang bangi ko operate nomor ngam ko am konfort di masjid pidik perlu pesan jungi ngam ko aban long banong banyak kawang pada mengi dia kata gede kajing sisa handrai kom kinang elam kidai ke representative sarkar sobha pentikna ini mata kesini balano kontrak ula ban ayah ke asuransi uba ya keren ikan dia berunura ikan pelajar polisi bukti kata ke pengatur kita ingin tolong kita snow ini snow andai madam ru nak kalian penting kena ini bukan sama tak sini wa wajib kita ingin lagi nak kini ya sebab kini nang ni kat nang mer sibet kat nang selam kadang eng dah Melei long jai jai em long jai jai se dadap long jai jai baru ni long jai jai long jai jai itu bet Sulang bumi penoni, ay kapore ni, renong lang ba?